بالله من الشيطان الرجيم وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق وكلاش وردي هذا كتاب ورد هذا كتاب جنازل كرشد رسول تام إني دائی سترگے چڈکی دوخ کنام ددی وجنا شری حق پی جند یقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع شاہدین ویلے ربا منگا ایمان راوڑے اولی کا منگا دا شاسرا شہادت کی دا توحید و رسالت وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين الصوجر زمگا شیمان بن لروب اللہ او پائے شراغل منتحق حال دار منگا تمکو چی داخلی بمگا رب زمگا دقوم نیکانو سلام فأصابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نبدلور کڑا اللہ دیتا فسودائے شدی عقید لرلام جنتنا شبئی لاندائے ولی ہمیشہ وی پائے کے وذالک جزاء المحسنین و دا بدلا دخیستکار کو ان کو والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم آکسان چی کفر کڑے پزڑم اور تکذیب کڑے بجواد آیتون زمون دا کسان دی وروالا یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما حل اللہ لکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین ایمان والو محرام ہوئے پاک غسیزنا چی حلال کری اللہ ساوز دپارام اور دا حد شرعنا تیرے دل مکوائے یقیناً اللہ تعالی نخوخی آسوک چی تیرے دل کی دا شرع دا حدودنا وکلوا مما رزقکم اللہ حلالا طیبا اخرے دائنا چ اللہ تاسل درکڑی حلال پاک واتقوا اللہ الذی انتم به مومنون اور یرکو اید اللہ ناغذا چ تاسو باغ ایمان لرے لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان ننی سی اللہ تعالی تاسو پبی ارادی قسم نستاسو لیکن نسی تاسو پائے چتڑل کڑی تاسو دا قسمونو پزلکی دراتن کی زمانی سرام فکفارته اطعام 10 مساکین من اوسط ما تطعمون علیکم وکسوتم وتحریر رقبام نو کفارہ دے قسم خوراک ورکول دی 10 مسکینانو تام دا درمیانا غنا چ خوراک ورکوے تاسو خپل بال بچتام یا جامی دی دا 10 کسانو یا آزادول دی دمرئیم فمن لم یجد فصیام 3 ایام کسوکنم امیدان دبان دی روجی درے روزے پل بسیم ذالک کفارۃ ایمانکم اذا حلفتم واحفظوا ایمانکم دا کفارہ دا قسم استاسو کلچی قسم کڑی او مات کڑی میم او بچ ساتے قسم نخبل ماتولنا بی ضرورتا کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تشکرون دغسی بیان کی اللہ تعالی صدق احکاموں دید پارانچی احسان من داغم یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون
ایمان والا یقیناً شراب و جواریم او بندگی د بوتانو او قسمت معلوم الپغش سرام دا پلید دی دا د کارونو د شیطانان ندیم ڈڑکوئے ددی کارونا دد پارا چی کامیاب شیم انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر یقینا غاری شیطان چوائی چیز تاسو مینس کی دشمنی و بغض دوجہ شراب و جوارینا ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل انتم منتهون ومن کی تاسو د اللہ د یاد آشنا و خاص کر دمان زنا نا یہ تاسو من کی دن کی دینا واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واحذروا اور تابعداری کوئے دا اللہ اور تابعداری دا رسول کوئے اور زان بچ کے ددید مخالفتنا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ نو کتاسو مخوارو پوش یقیناً زمون پر رسول وانلی رسول خارام لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا نشت پائے کسانو شیمان راوڑے عمل نکڑی نیک گناہ پاسس کی چری خوڑلی اس کے لیے شرابوں دجوارینا اذا متقوا وآمنوا وعملوا الصالحات کل شری زان ساتھی د شرکنا ایمان لری وعمل نکڑی وتابدار دا نبیم ثم اتقوا آمنوا بیازان ساتھی دغڑ گناہن نمو ایمان لریم ثم اتقوا آسنوا بیازان بشکی دا شبہات شکون نہم اور اخلاص کی بار بندگئے کے واللہ یحب المحسنین اللہ تعالی خوخی اخلاص کو ان کی یا ایھا الذین آمنوا لیبلونکم اللہ بشیء من الصید تنالہ ایدیکم ورماحکم لیعلم اللہ من یخاف بالغیب ایمان والو خامخ آزمیخ کی پتا سبحان اللہ واللغون تکی دخکارنا چی رسی آیت استاسو لاسونا استاسو نیزیم دید پارا چی اللہ کارکی آسوک شیرکی دا اللہ نام فحالت دنلی دلوکم فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب علیم چاچی دا حد نا تیرے دلوکل پس دینا ندر پار دے عذاب درناک یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم ایمان والو موجن اخکار پدا سے عالکی چتا سب محرمانی ہے ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم چاچو وجہ اخکار لرستاسونا قسک ان کے ادائے قتل دبانے بدلنا پشانت دائے چد وجلی دسارونا فیصلے بکری پائے بدلے سرات و انصاف والا ساسونا ہدیم بالغ الکعبۃ او کفارۃ طعام مساکین عدل ذلک صیاما لیذوق وبال امرهم جوڑی بات دینا ہدیہ رسیدن کی بھئی کعبے تام یا بکفارے خوراک بھئی د مسکینانو یا برابر ددے خوراک سر روجینی ولی دادے بارا چ اسکی دا سڑے سزا د کارخبل عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام ما فکر اللہ دائنا چکم مخ کی تیرشیم کو کشو کو گردے دے کارتا بدل بوالی اللہ داغنا اللہ تعالی زور اور بدل غسن کرے وحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما حلال کرشیر تاسدا خکار دریاب
اور دائیں نور خوراکی مستاؤس دا پارا فائدہ دام اور دا پارا دا قافلے والو اور حرام کرے شیرے پتاس بانے اخکار دا وچیم سو بولے چتاسو بے حرام کیے واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون اور یرکو ایدا اللہ ناش خاص غطبہ جمع کرے شیم جعل اللہ الكعبة البيت الحرام قیاما للناس وشعر الحرام والهدی والقلائد گرزول دا اللہ تعالی کعبہ چکور دا حرمت دے سبب دا جون دا پار دا طول دنیا والو اور میشتے دا حرمتم و ہدایام اغساروی چی غارت میل جولی شویم ذالک لتعلموا ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض وان اللہ بکل شیء علیم دادی پر آئے چی تاسو یقینو گئے چی اللہ علم نے پائے سجنو چی اسمانونو کی رو دائے چی زمکہ کریم اور یقیناً اللہ پارسیز بانے پوئے لریم اعلموا ان اللہ شدید العقاب وان اللہ غفور رحیم پوشے یقیناً اللہ تعالی سخت عذاب ورکون کے دے خلاف کون کو لرام اور یقیناً اللہ بخن کی رحم کی بموافقت کون کو ما للرسول الا البلاغ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون نشتاد رسول بزم بانے مگر رسول اور اللہ علم نے پائے چتاسو سخکار کوائے اور سبٹوائے قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث ويا برابر نہیں حرام او حلال پلیت و پاک اگر کا تعجب کی واشیتا لڑیر والے پلیت فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون یرکو اللہ نہ آئے خالص عقل والو دیر پارا چھ کامیاب شئیم یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء تبد لکم تسؤکم ایمان والو تپوسنا مکو اید داسیزن مبارکی کخکارشی تاس جواب دائیں نخفکی تاس لرام وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ او کتاسو تپوسون کوئے رائے پکم وقت کی چھ قرآن کریم نازل دیشیم نخکار کی بتاؤس جواب دائے عفا اللہ عنها واللہ غفور حلیم ما فکرے اللہ دائنا چھ محکم کریم واللہ بخنک ان کے صبر کو ان کے قد صالحا قوم من قبلكم ثم اصبحوا بها كافرين یقیناً تپوسون کرو دغسی تپوسون آئے قوم ساسونا مخیم بیاشول دی دائے سرا دائے دوجنا کفر کون کی ما جعل اللہ من بحیرت ولا صائبت ولا وسیلت ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب واكثرهم لا يعقلون ننے مقرر اللہ پر شریعت کے اگر ساروے چغوا کی پریشی ہوئی اگر ساروے چ آزاد پر خودلیشی ہوئی اگر ساروے چ یو ذکرشی دبل سلام اگر ساروے چ شاداغ بچ پادشی ہوئی لیکن دا کافر خلق جوڑی پلاوانے دروم اور اکثر دے تابدار ددینہم بعقلہم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ وَكَمْ وَحْسِدِي تَوَيْلِ شِرَاشَيْمْ حَغِتَ جَلَّا نازل کردے اور رسول تراشائم دیوئی پورا دے مولا حقا چی مندری من پائے بنے مشران مخبل اگر کو ددی مشران نہ پیدل پیس دین آنو ہدایت والا یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم اے ایمان والو لازم نے پتا سبان نے خپل ذمہ داری ادا کول
نو نقصان نشی در کو لے تاسو لا گمراہی دا غشاش گمراشی ہوئی کلش تاسو پہ ہدایت باندھی ہے الی اللہ مرجعکم جميعا فینبئکم بما کنتم تعملون خاص اللہ تاسو کر زیدلی بیوزل نو خبر بم در کی تاسو پائے تاسو عملون کوئے یا ایھا الذین آمنوا شہادۃ بینکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیۃ اثنان ذوی عدل منکم او آخران من غیرکم ای ایمان والو وصی جوڑول دمین ساسو کل چی رانزدیشی او تاس تمرک پوخ دا وصیت گولو کی دو کسانی خاندان دا انصافی استاسو نئی یا کنور کسانی استاسو نسیوام ان انتم ضربتم فی الارض فاصابتکم مصیبت الموت کتاسو سفر کو اے ملکی ورسی تاسو مصیبت دمرگ تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله ان ارتبتم لا نشتری به ثمنا ولو كان ذا قربان اشارہ بتاسو آئی لرا پست ماند دمازی کرنا نو قسم بکی پا اللہ کلچ استاسو پا ایوان شکیم وی با قسم کی چمگا ناخلو بدے قسم سر دنیا اگر کدا قسم قڑل شیخ آن دخپل ولیم ولا نکتم شہادت اللہ انا ازل من العاصمین ان پٹو منگا دا اللہ تعالی گواہی یقیناً من بدوخ کے خامخات گناہگار نیوم فَإِنْ عُثِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمْ الْأَوْلَيَانِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا فسق خبر حاصل شبر خبرام چیدی کڑے گناہ نور دو کسان با ادری دائی دوارو پزائم دائے کسانو ناش حق ثابت شیر پا ایوان دیم دانور دو کسان بنزدی مڑیتا نو قسم بکی پا اللہ چھ خام خازمگا گواہی دیر رشتی نے دائی دا گواہینا وما تدینا انا ایزل من الظالمین منگا استجاوز نکو دا حد نائقیدن من خام خاز ظالمانیوم ذالک ادنا آیاتو بالشہادت علا وجہا ویخافو ان ترد ایمان بعد ایمانیم دا طریقہ دیر نزدیر دیتا شرات للوکی دا کسان پشادت سرا پا حق طریقہ داغی دا اللہ دا یر دا وجیم یا ویریگی دا دینا چی واپس پکڑیشی قسمون دری پس قسمون دریونا واتقوا اللہ واسمعوا واللہ لا یهدی القوم الفاسقین او یرکو دا اللہ نا اور دا احکام اللہ تعالی ہدایت نور کی قوم نا فرمانو تام یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انك انت علام الغیوب کلچی راجم بکی اللہ ٹول رسولان او بوئی دیتا سرنگ قبولیت کڑے شے استاسو دی بوئی نشتائے سلم منتا پپٹو خبروں یقیناً تے خبویدن کے پپٹو خبرو ٹولو اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک اذ ایدتک بروح القدس تکلم الناس فی المہد وکہلا کل چوبوئی اللہ یا عیسی ابن مریم یاد کا زمانے متون پتاو ساپ مور کل چیک لکڑے مات پروح پاک سرام خبر کو لے دخل کو سراپ غیگ دمور کی او پپوخو مر کے وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ کل چی خودل او ماتا دا کتاب و سنت پسترا کزول استانام اور تورات انجیل مخی دخی جولونام وَيَسْتَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي کل چی جوڑول بتا خٹونا پشاند شکل مرغیم دا زما بوگم اکے بلے کو پائے شکل کی نشبا غالوتن کی مرغے زما بوگم
وتبرئ لك مها ولا برساوزنیم اجوڑول تا مور نہ پیداڑن نو برگی والم زما پوکم ويستخرج الموتى بإذني وكلچ رشتل تامڑی دزمکنا زما پوکم وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين کلچ بنکڑما بنی اسرائیل استاد وجلنا کلچ تارو دیتا موجدات خارام اویل کافرانو ددینا ندی دا مگر جادو دے خارام وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ کلچ ماواشو لا پسرونو دا حوارینو کے چیمان روڑے پا ماو زما پا رسول دیوے منگا ایمان راوڑے لے تو گواہش چمگیو کارکون کی ایمان لرا پخبل عمل اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائدة من السماء کلچویل دے حواریین یا عیسی ابن مریم آئے کئی ستا رب دا خبر آئے شراو بلیگی پنگ بانے اور دسترخوان دا اسمان دا طرف نام قال اتقوا الله ان كنتم مؤمنين اغوید اللہ نے یرو کہ کتاسو ایمان لرائے قالوا نريد ان ناكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم ان قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين دیوی منگو غارو چ خوراکو کودائنا او کلکشی زمونگ زلونا پا ایمان او علمم زیاد شی پدے خبرائے شتامون ترشتی آگے لیم او شنگا پائے بانے مخبر ورکون کی رست خلق تام قال عیسی ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدة من السماء تکون لنا عیدا لأولنا وآخرنا وآیتا منک وارزقنا وانت خیر الرازقین ویلی عیسی ابن مریم یا اللہ رب زمونگا رولے گی پنگ بانیو دسترخوان دا اسمان نام چشید آئے رات دل زمگا پارا خوشحالیم زمگا دے مخکنو مشران لراو رسو خلق لراو اور نخا موجودہ بشی مستعار طرف نام اور خوراک را کے منتدینا ہوتے غرا خوراک ورکن کو نام قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين ویل اللہ تعالی یقیناً در لیکم زدا پتاسو کچا کفر کو پس دے ساسونا یقیناً سزا اور کم دا سے سزا چا سزا میں نہیں ورکڑی چا تدخل کو نام وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بالحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب کلچوبو یا اللہ یا عیسیٰ ابن مریم آیتا ویلو دے خلقتام چونی سے ماں زمام اور دو حقدار دا بند گئے دا اللہ نے سیوام ابو یغا پاکت دار قسم شریک نام نشی کے دے مال رائش او دی ویمزا خبر آئش نہیں مال را حق دائیم کبل فرض ما ویلین یقیناً تب عالمیم زکت عالم پارا غصیش زما پا نفس گیری او ظالم نیم پائے جسا پا نفس گیریم یقیناً تا خاص خپوئے پٹول غیب باندیم ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم ما ندی ویلی دیتا ما سوا داغنا شتا ما تا امر کرو دائے دا بیان اغدارے چی بندگی اللہ لخاص کے رب زمان و رب ساسولیم وکنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم اومز خبر پدی بانے سو بولے چھ اومز پدی کے نار کل چتا واغستمز
نشوی یہ تو نگہبان دائی وانت علی کل شین شہید اور تی پارسی زبان حاضر ان تعذبهم فإنهم عبادك وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ کت سزا اور قیدی لران داستاہ ندید دے حقدار دی زکستا بندگان دی او بندگی دا غیر کردام او کتب خن قیدی تنم پریبان قدرت لریم یقیناً تے زور اور حکمتن علیم قال اللہ هذا يوم ينفع الصادقین صدقهم لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا اللہ بوئی دار وزدائی چی فیدہ ورکی رشتین خلق ترشت آویل دائیم دید پارا جنت نری بئی گیلان دلائے والے ہمیشہ بئی دی بائے کہ ہمیشہ رضی اللہ عنہم ورضو عنہ ذالک الفوز العظیم رضا دے اللہ تعالی دینا و دید آغن رضاریم دا کامیابی الویشان والدام للہ ملک السماوات والارض وما فیہن وہو علی کل شئین قدیر خاص اللہ دربا شہید اسمانون دزمکی دا و دا سیزون شپری کریم خاص اللہ پارسی بانے قدرت درون کریم